Nibag morning to amin gagayam kapsat kilyan. At ito'y manan iti programa tayo awang ti Cordillera sumang sambay ka na kayo apo. Sa rin man nga lugar iti anyo, sa rin man nasyon iti anyo. Naraksak nagasat ng oras ti amin nga on labas. Alright, dito mo lang tipagam yung DJ Al Haligri Barayos Bongsal. Hindi makatadwain ka na alas 12 iti pangal daw. Tatang Domingo, 28 iti mabilang iti bulan iti Abril taon 2024. Welcome kayo amin iti rito ng programa awang ti Cordillera. Karodag tuya ang dingdingag abiboya dito syudad iti Baguio. Iti 13 municipalities de Benguet. Tinterong Region Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, nakalive tayo iti awang ti Cordillera page. And of course, iti YouTube channel tayo, DJ Al channel. Mabalin yung i-like and share. Thank you very much in advance. Mabalin ka latam na sumuporta through sending stars para iti charity program tayo. Dito ang programang sagsawat karatiyo iti DJ Al Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabalindak na kontakan iti 0949-411-4126. Bueno, mabalin kayo ag message iti pages tayo iti DJ Al page kan awang ti Cordillera page. Bueno, may sabing sa miwang muna sunata sa kaparte ang tuturo iti rete programa diyo awang ti Cordillera at tuman iti may isang kanta manipur palang kini Sir Mario Batag balasang kay Cordillera. Alright! Lasang kay Cordillera ugalim sinaidumduma nan gaget murit sobra no maipanggapis nan ugla tanaw kat kay turutan unda kaap-apanan napintas kay talaga uray sini makaila malapian ka ay sumaan palasang kay kurutan laylay dek unay sikang ayeng ganas ng sabatan tanang nem ko kanayon ay sikang pinagas ko ay lipatan nan layad ko sikang tay may sir-sirbina tay mabainak din sikang
Dito nga programa katisagsaw at radio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Kan adamat iti branch da sa Jai Talui Sur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, wano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Ha! Kakabsat kan kakailan ag sapsapol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihar ti kailian tayo dito'y kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Okay. Hindi man pag iyaman na po, dito nga sponsors tayo, direct programa tayo, awang ti Cordillera. And of course, kita man iawis niya, kapsat kilian, ito awang ti Cordillera Lodi 2024, semi-final and final. Mga into no May 25 sa Jai La Trinidad Municipal Gym iti oras iti alauna ingkan alas 5 iti malom. So nga rito ay kininawang tayo dito. Kaya may suportaran dagito yung Lodis tayo. Ayan, dagito ay 11 yang Lodis tayo. And of course, kaya ito mga pagyaman na po dagito sponsors. Ito dito ay singing competition. And of course, dito iti Cordilleran Beach Resort, Showbiz Cafe and Restaurant. Ito opisina ni Mayor Clarita Salongan, iti Toba, Benguet. Opisina ni Vice Mayor Maria Carantes, iti Toba, Benguet. And of course, kini Councilor Gary Bihes, Councilor Eugene Gabino, ni Ma'am Lift Lane, ni Ma'am Juan Antero, and of course, GPM Music Store, Mr. John Pasitong Martin, and of course, Secretary Doma, get under construction. Yeehay! So, once again, how isang kapsat kilian na sumuporta iti dito ay singing competition iti awang ti Cordillera Lodi 2024. Narasa ka nagasat ang Domingo kini Ma'am Marta Labutan. Kini Manong Kaparman Uyas Chamos, kumusta dito Italy? Kaniya Ka Feliciano Buyago Arip de Jr. Kamusta nga amin dito Tadyangan, Toba, Benguet. And good morning, good evening, good eve. Wifey Justin Lee dyan sa BVI. Ordinary song, blessed Sunday morning, Sir DJ Al into all kaawans. Kasama ito, ma'am. Happy Sunday. Karekto ay nakamonitor hadwa nga biyaheros sa rin mga kalasada diyan yun nimbang nga Domingo ti amin safe driving lata kawakad sa aking mga kapula sa daan may shout out kumusta iti traffic kumusta iti rikusyon and of course kada ito ay ang dingdang nga iti yan babalay da naman tirarami din yung apo dita. Once again, happy Sunday kanya tiyo. Amen. And welcome ito rin programa tiyo awang Cordillera. J. Baoy Binayan, mag-shout out. Hello, idol. Shout out man. Karigiti Baoy, Yapong family. Kan Binayan family. Ni Joey Gayam na ito. Iti Vizcaya. Thanks, idol. Request ko man, Jai, Tolsyon ni Bagon. Alright. Salamat, idol. Salamat, Mr. Joey Baoy Binayan. Panatang Sunday. Hanggang tayo nga, Panatang Sunday. Manong kaparman. Sinamin ay kamali.
Kay Sir Wilber Agayaw, mer shout out. Hanimbang nga oras yu, harita Canada. Canada, wala rin ko. Igorot kami nanos Ayan, nagsubling nga ron, ti winter dito, oy. Okay. Pay nga subsublian da kayo ti winter dito, Italy, manong ka para man. idayaw mi nanugali mi tasya di tinawid mi naduma ay kali. Alright, brand new Abel song from Miss Bernadette Waka, Tabaak Kunana. Inabuan Kita yung danggan man da ito ay may isa niya. Kabarbaro, may ibaloy song. nagasot Kanapalawan iti Baak ni Miss Bernadette Waka. kami. Kuwan mo iaba ka na masyahal mat mo syama sa hiswa tadwa pat lima pinilimbay ng kamis tisa mansyukini agsapa ingka tuni madapi mala aram si manda way tulano si payon piyan ma kakamtano pa ka Punukin siya dyan mafidiha Sila ni Jenny Uno si Cherry Warapay si Angel ng Jovi Puwan mo'y manang daw tawan mo Naman to'y ka man seryoso Say sahit umabangan pidiyan mo Say sikato'y itaksulan mo Kaasisyon dyan ay dawaan Siyayat mo mo'y kuwa-kuwan Kapadiwaran Iitsoram sungakan Nuwan masyikit-sitan Namniman man siya na amtaan Kwan mo'y waray ka dyan mo gayam Naidawaan dyan sa mat Siya numan sa hitap na siya agmagasan Punukin siya dyan mafidiha Sila ni Jenny Uno si Cherry Warapay si Angel ng Jovi Wow, wow Kuwan mo'y manang daw tawan mo Naman to'y ka man seryoso Say sahi kumabangat pidiyan mo Say sikato'y itaksyonan mo Say sahi kumabangat pidiyan mo Say sikato'y itaksyonan mo Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblacion La Trinidad Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailian na kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, cups, hats, uniforms ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon na nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola
This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Alright, so dating according the brand new song, ibali song ni Miss Bernadette Wakad. Dahil matistorya niya, itibak na. Napili gaya, misong nabaakan. Kaya kami nagpilpilin niya. Nakakaroon din ito ay Napipintas dikit ay medyo Amuda ay makibay si Mebot Manitawan. No, naidadan kayo, ganda kayo ang pipili. No, dahil dito kumayat kat sige. ugali Tayo bandak no makiwat-wat. Mabawat-wat kayo. Karkaro manan no, kasapulang kayo ti sound system na, yung may kayo sit-upan na. Alright, kiniyaman ang Jocelyn Alfonso Yamani. Hi! Kamusta? Manang ko. Kasama yaman ang Leticia Dolnoana. Blessed Sunday morning, kaawings. Kasama na yung bag morning yung aming tasablan Benguet. Yani bro, Ani Tik-Tik Cabino, espesyal tan guwapo dyan Domingo tayo namin. Guwapo DJ Al-I-1. Guwapo Anday. Yan, kamusta dito Gasbilling? And to all listeners sa Libre Pohis sa Siya Gaswelling. Kalaari sa po Santa Manong ko. Hotang kalaaba. Ragak ni namnamtan hotaabam ngay. Pising launay. Anyway, thank you very much bro Andy Tik-Tik Cabino. Day kantamta ko ipatukar tayo ito. Nagasat kami Yan, kurso na daw dyan kantam nga ay shitiro. Nagasat kami Igorot kami Eritix lang dyan 0938-632-3717 para kariti request and dedications yun. Edi oras tayong kat alas 10 44 80 Sabang Philippines Standard Time. Kayo po ay nakikinig dito lang sa 90.70 Radio sa ating programa Awang di Cordelia. Di tinawid mi Na duma ay kali Mama Dalia Nor narasa ka nagasat nga Domingo. Thank you very much iti pa nagbibuya. From Mr. Sindong. Yan, nalipadak tita na rito. Yan, diyan mga din ganda po. Yan, para kanina ti amin. Nawan labas na. Kas sum ay pirmi munam kinabibiyag mi Kirigat mit kakit kitoy mi hingga na payagwani Dananang mintatang mi manbilok das kanan miyan luktuyatugi say nanbibiyagan mi Balasang kas naklay dun siga amat sisak amok di makagapo in kinabitag ko in bagak enda
man ina manugaday umila gapos karigat di biyag matay mabalinda. Siapay sin ay damo sakun di nilayad mo hindi maamam kinabibiyag ko na insulto kas gusto taen kaet kay Manila lalakis waday mabalin na kauray adak man paila tan adak may tarian sika palasang kas naklayden siga amat sisaken amok di makagapo din kinabiteg ko ibagak enda aman ina manugada ay umila gapos karigat di biyag kay mabalinda kas kasisem ay permi munem-nem-nemek kinabibiyag ni erigat mikakit ito'y mi hingga napay tuduani rigat nit kakit kitoy mi hingga napay tuduani. Yeehaw! Dahil nga programa katisagsagot ka kayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Talisor, Toa Benguet. Nalinis ka na pintas nga panganan awan ti problema iti pagparadaan nalawa kait pidial. Agsaserve da iti plate meals, large serving, bilao, merienda, drinks, kanda dumapay. Dito yumat nga maramanan dito'y kalalamiisan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Aga akseptar damadlaang iti catering services kas iti dibo birthday, binyag, seminars, kasar kan dadumapay nga itpidial nga okasyon, wano events. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin nyo nga kontangan ni Isuda, iti cell number 0981-198-0838. 0981-198-0838. Biro kan lang ni Manang Olit Cosalansilino, wano ni Miss Arlene Binaldo. Showbiz Cafe and Restaurant, kat kukwa kan iman manihar ni Manang Olit Cosalansilino. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. 9 minutos sa kasakbayan till alas 11 Etiksapa, Philippine Standard Time.
Okay, ito natutuloy ito programa ti awang ti Cordillera. And of course, kit ka man, nga lang dito yung gundaway. Pasalamat ka rito ay si Maporta, iti kalkalpasang concert focus tayo, iti awang ti Cordillera Digital Charity Program. Iti Thursday. Ito nagkakadwa iti Friday, Saturday. Okay. Nataraki Iti Thursday, April 25. Iti management, iti Amarillo Music Bar. Thank you very much. Kinibus Nobi. ay And of course, rito ay singers and kaminsan house band. Iti Amarillo Music Bar. Thank you very much, kiniayo. Kaya Mr. Rico, Mrs. Peck, and Miss Edgar. And of course, rito ay friends and family member niya. Members na ito ay dito yung beneficiary tayo, hani Auntie Jacinta Binayan Alfaro, 80 Maridet, Luacan, Baguio City. Yan, karito ay ticket buyers, and of course, karito yung nakipuyat kiniyami ako. Salamat kayo amin, ngawan labas na. Alright, 100% na po. Na-turn over tayo. Iti proceeds iti concert focus tayo. Nakornong tayo iti 36,300 pesos. Kaya of course, ada pa iti collectibles na po. Yan, barbaran. Yan, ito ay haan nga nangitad. Iti bayan iti tickets na kat itadyom lang kiniyaman ng Benny Alfaro. Okay, thank you very much once again. Sabi ko mata kay Mom Umang hamang subsuporta iti upcoming events sa iti charity program tayo. Awang ti Cordillera Digital Charity Program. Okay, happy Sunday sir. Shout out hada kami man ito Sisi Casibon Nueva Vizcaya nga ang tugtugaw tani na pudot manan. Salamat launay sir. Ayan, talagang imudutan tani alas Jason. Well, anyway, thank you very much. Nimbag morning yung amin dito Sisi Casibon Nueva Vizcaya. Ni Ma'am Hana Rose, si Fon Buena. Alright, thank you very much. Kani Ma'am Maricar Ebis, Maptang Jagsapa, Bliss Sandy Idol, DJR, Kastamat Agi. And of course, kini Mother Dear, mayroon shout out dito ang Bangig, Daklan Bukod Benguet. And of course, kati Kahilyak, dito Bukod Benguet. Amin, nga sa ngapulo nga barangay dito Bukod Benguet. Dito ditang tan magamasat, jaduming ko to yan amin, Joshua Madabsan. Kan Inisa Bisenon, nimbag morning. And of course, kini Uncle Zaldi Pascal, Maptang Jagsapa, Idol, kuna naman. And Raul Beraysonga, awan na tumapok, Malang Garden, ay sila uran. Yan, kuwan siya mat niti, panamas jo konoy pusa jo. Siyak idikat, digdigusan mat ni Justin Leti pusa idikat, hanmat nga agtudo. Isang anak mamatay dyan. Kung nadang digusan nyo ti pusa nyo, agtudo. Alright, well anyway, nimbang oras siya amin dito, tube diving game. Kita mo na pangusta niya po Mayor Armando Lauro. Hi! May teman po masyari dito opisina yaw. Ma'am Jeremy lang bis, good Sunday morning. DJ Al watching here. Alright, thank you very much. Nimbang morning yung amin dito nangalisan tuba. And blessed Sunday, sir. DJ watching here in Gira KSA. Greetings from Ma'am Dalia Nor. Dito kay Lian dito to Middle East. Nimbang oras yung amin dito. Request man DJ Jacanda single Yellow Rose. Thanks. Okay, copy. Napipiyata ito at least itulok ni Mita. Ngayon ato pa iti may isang kalanguya song. Yaman gaya mo in love kita. And of course, kita mga kablawan niya. Ito yung Kalangoya Country.
Iti Kabenggetan, of course, iti Nueva Vizcaya. Ayan, dito kabayan. And advance Bindian, Happy Bindian Festival kayo amin. Anthony 1. Kaya niya Mayor John Bantali Silusur. Okay, so dito ko iti may isang Kalangoy love song. Yaman gayam na main love kita by Mr. Gilbert Pia. Napipintas yan ang ikaw ninamti buwan ta at kanpoy kumusta ka la at kamoy pahalata at nung tama baybayag inhal ko'y ayat kunigam inang ang ko'y lupang amun kan kaman dwa-dwa man gayam lumain lap kita mulaw muka nam nama anak kakamanis kwila tumulaw kabah-bah matamuan ni malapi ni oras ni alas 7 takamuan ka nam nama hingga tununta alas 12 man gayam man lap kita mulaw muka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw kabah-bah man gayam man lap kita mulaw muka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw kabah-bah gayam lumain lap kita mulaw muka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw kabah-bah yaman gayam lumain lap kita mulaw muka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw yaman gayam lumain lap kita mulaw muka nam nama anak kakamanis kwila tungulaw kabah-bah Ito nga programa kat isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaw nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shop da sa Jai Cruz Latrinan Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis Latrinan Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo sagot ko makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop.
Yeehaw! Dahil nga programa katisagsagot ka na kayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur, Towa Benguet. Nalinis ka na pintas nga panganan, awan ti problema iti pagparadaan, nalawa kait pidial. Agsaserve da iti plate meals, large serving, bilao, merienda, drinks, kanda dumapay. Dito yumat nga maramanan, dito'y kalalamiisan nga halo-halo, Showbiz halo-halo. Aga akseptar da madlaang iti catering services, kas iti dibo birthday, binyag, seminars, kasar kan dadumapay nga itpidial nga okasyon, wano events. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin nyo nga kontangan ni Isuda, iti cell number 0981-198-0838. 0981-198-0838. Biro kan lang ni Manang Olit Cosalansilino, wano ni Miss Arlene Binaldo. Showbiz Cafe and Restaurant, kat kukwa kan iman manihar ni Manang Olit Cosalansilino. Okay, daling tinabalabas nga 2 minutos sa kalpasan iti alas 11 iti agsapa. Igorot Isnan Cordillera. Narasa ka nagasat hang panagdidingag panabuybuya ni Ma'am Nelly Pasat Abrina. Uda Hello ma'am, welcome to the programa tayo awang ti Cordel Diara. ay Maripapala nito na 90.70 Radio Baguio. nataraki Blessed Sunday everyone, greetings from Characochi. Yeehaw! Manakaawat sinamin ay kamali. Maminsan waday Alright, hindi man nagbasa to text line tayo. Okay. Andiyak malukatan ng guray. igorota. Good evening, Brad Al. Mapton Jag Sunday. Ito yan ang main mo. Pa-request ka nun ta. Via Condios by Anne-Marie. Vince Kilatayay. TY. Yehay! Kamusta ay manong Vince Ki? Mas Adismaya dalita ang bangig. Daklan bukod bengal. maid And of course, happy Sunday. Kadito ay uncle, auntie, lolas and lolas. Insan yung sita Tiki Bukod Benguet. May shout out kini Amlita. Awan na malabsan. ay ba Kaya rin po kapitan, Razionel. And of course, kadito na tatarak yung kagawas. Dalita ni Insan na kagawad November Sunday. Yan, sino pa? Basta amin namin kayo. nanos yan nagagal. And of course, yan, kanito ay agkapi dito kapian ni Manang Judith dito sa Lautar. Mga shoutout kini amin dito. Yan ni Bro John Rex. Yehay! Kamusta? Di Henry Silin 655. Tinawid mi Kani Christy M. Merry shout out. Out. Kuna kamanya. And kanito yung Baltazar family dito kawat. Ambyong, upper ambyong. Naimbanggar siya amin dito. Thank you very much. Hindi pa nagadingdinggag ito programa tayo. And of course, dito Gibraltar. Dito Porok Triapo. Uncle Joseph Wayans, Uncle Steve. And Bro Edwin. Kumusta kayo? Ito ay taga Kalipogi. Kalipogi iti Maria Basa. nabibinta Kaya of course, dito ang programa isagsawa tayo dito madlang. Ani Barangay Kagawad, Olian Pilitan Jr. iti Poblasyon, Ladrian Benguet. Mabkablaw iti narasa ka nagasat nasan diyo amin dito La Trinidad. ay ugali manakaawat sinamin ay kamali. And of course, any Bro Gilbert, Kami ito Dominican. nagap Yeehaw! kami Sir Johnny Sakpan, ito Kasibo. kami nanos Kani Mr. Johnny Juan, may shout out. Ito
di nataraki nga SJ iti Pain B La Trinidad. Panang Emelio dita tinungsyan, kamusta? Nanugalimi Tasya Pero of course, karito yung kailan dito itogon. Tinawid mi Ito dalawa ni Apo Mayor. Mayor Bernard sa Gandoy Wakling. Maay ka Hello sir. Numasasa Ayat kang runaan, manipur pa lang kini Mr. GPM. May siyang sponsor tayo Apo, iti awang ti Cordelia Raldodi 2024. Kami Nagasat kami Ada tattao maagon ko na daytoy ayat ket parakin ka awan sa bali no di lang siksika daytoy ayat awan kapadana Kaslaan paiso Idadarirag mo Mabang-aran Daytoy puso Makaay-ayo Dayta panagsao Ngemjak amo Do agpaiso Biyat panapod no Ket at sakripisyo Awan kinaulbo Tapno maay-ayo Ngaman nakaawat Natanaw nga ayan Makauray anos ti agturay adat agaya itinabak nang gaputrigat iti panagbiyak ngano maningsang isot pag-apaan ayat kuma tikang runaan Ayat ka sa bulan Iti tunggal may sa Isot bilin Di namaswa Dim idumduma
Dito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet. Inaldaw da ang lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda dumapay nga special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitahan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Pulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palta. Dosi minutos kalpasan iti alas 11 iti agsapa. Igorot isnan Cordelier. Ni Christy M, narasag ka nagasan ka panabibuya, kasamat kini Ma'am Likol o Nalikal Nar, Blessed Sunday DGL, kasamat karigiti Camp 6 listeners. Muda Alright, mag-shout out kini Camp 6 Tuba, Benguet. And Camp 6 Barangay Comfort Tuba Benguet pala, no? Ayan, manakawa. and of course, yan, ananason niya kadupay lang niya. Barbarang mailukat mo lang dito first week iti May. Dito Camp 6 Comfort of Benguet. Galina isnan kai. And gusto naman ni Apo Mayor, hindi pa masyarte sa di opisina na. Wadalat Kaya, yan, aduta gamin nga agmimiti ang ditan niya dito yung Bliss Municipality. Iti chairman dakat ni Apo Mayor Magalong. dismayan. And of course, ulit naman, natin ko na. Ayan, iso na kat adamat ay aramidan na. Ayan, ako na napiman, kasmiyoryo, dito ba, damat ay aramidan tayo. Silent tayo lang nga po. Kano lang, kano nga, jay agpa-picture lang. Tapos ipupos na lang iti Facebook. Awan mo lang, awan naman lang tiganas na. Ayan, napandalang nagpa-picture. Ngawan inaramid na kasi. Igorot kami. Okay, ayan, nakarito naman ba sa ita Cannon Road. Ibang morning yung amin ita. And this is Sunday, bro. Happy listening aming taga-Tadyangan. Alright, greetings from Barangay Captain Feliciano Buyaga Arif de Jr. iti Tadyangan. Nataraki kan action man nga kapitan iti Tadyangan to Benguet. Rasya di tinawi. Yan, regards sa kini kagawad Arjus Flores Belogo. Yan, kini kagawad dyan. May shout out. Duma ay kali. Numasasa di napuan ni. And of course, dito Barangay Pito, may shout out. Yeehaw! Yan, pahad ni agutin namin ditan. Alamat niyo kapandangdanga, alapan bibuya ni programa tayo. Igorot isnan Cordelier. At karito ay Bayang Clan, may shout out. Nabibinta Ita bubak bisala po, nimpag morning yo amin dita. Amuda ay magiba. Bueno, may isang Ilocano song. Manip ko pala ang kini Mr. Richard Ligmayo. Ayugan Napalwan iti kariken ka. Alright. So, yan. Nagito yung manang ikari dita. Duyayat buket paraken ka. Amuti Diyos to'y puso ken rikna. Uray biag ko
ay suken pudno to'y ayat ko. Daytoy kariken ka ket mangnam na maka ngawan sa bali no disika. Ket daytoy puso saan nga baliw agibus man tibiyag dito'y daga. Tas pangarigan aginadayuta kanayon nga napudno aken ka. Aldaw kinrabi iururayan ka agibus man tibiyag dito'y daga. Daytoy kariken ka ket mangnam na maka ngawan sa bali no disika. Ket daytoy puso saan nga baliw agibus man tibiyag dito'y daga. Tiyak na kaya nga mapukaw ka pudno nga yat timarik na ken ka. Kararag ko ti Diyos sa kaysata ingat altar sumanguta. Ket mangnam na maka ngawan sa bali no disika. Ket daytoy puso saan nga baliw agibus man tibiyag dito'y daga. Daytoy kariken ka ket mangnam na maka ngawan sa bali no disika. Ket daytoy puso saan nga baliw agibus man tibiyag dito'y daga. Agibus man tibiyag dito'y daga. Agibus man tibiyag dito'y daga. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadtunga pay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Igorot
Alright, heteros na kita alas 11:21 idag Saba, Philippine Standard Time. Napipin At rito ay kaluklukat da iti radio da. Agugwa And of course, kaluklukat da iti Facebook da. Welcome iti radio programa tayo awang iti Cordillera. Ay Manipur pala iti 90.70 Radio Baguio. Kaya Ma'am Divina Morales, narasa ka nagasat nga panagbibuya. Kasamat ka ni Sir Frederick Marsan Castro. Yeehaw! Sinami Alright, very shout out. Ayan, bro, Frederick Marsan Castro. Ayan, ibang oras yung amin dito, Bilansi. Pangkikina Ayan, Dupax del Norte. Ay, ano ba yan? Wait. Yan, ibang oras yung amin dito. Para ito, yung Bugkalot Band, nimbang nga oras yung amin. Hindi natataraki nga members, iti Bugkalot Band. Kani Sir Jeff Paran, harasag ka nagasat nga Domingo. Kasama ka ni bro John Darcio Di Paino. Kumusta iti biyahe? Maid Ni Marlene Sigondo, hello ma'am. Agaw Kani Sir Jerwin Disaro, mayroon shout out. Igoro ay mana Idol, shout out Adi Bidanya family da Pangui Aringay, especially to my katugs Eritesia Bidanya. Salamat idol from DGP Enago. sa kami Alright, thank you very much. Ibang oras yung amin, dito Agu-Ulaw yun. Dito Aringay Apo. Yan, kariti kaninawang ko. Dito Agu-Ulaw yun. And happy Sunday! Kaawang greetings from Ma'am Divina Morales. And of course, Liad Ismael, narasa kanagasat ng Domingo. Thank you very much. Itidakal ng Piuso. And of course, sa Ma'am Irmisor. Alright. Duma ay kali nung masasa binapuan ni Okay, shout out ka ni natarag niya Uncle ko JTK. Uncle Oyang. Ayan, nakasamot ka niya Ading Denver. Alright, yan. nabibinta Kayo ka man tatad ng madlangon on si. Wapuna Bakan si. Hindi, sayang di shout out yo. Mag-iba Alright. nataraki ay ugali Yan of course, Halitang Buklaw, Barangya Buklaw. Aning bag Domingo amin dito. ay kamali nagasat kami Ngatitit dito yung cellphone ko. On mati sombrak nga text. igorot kami nanos kaya nagagat idayaw mi nanugali mi tasya di tinawid mi. Okay, as requested, may isang kanta ni Daddy, Uncle Raul Biray. Anak mo, Tiagos. Nung masasa di ako waray kwan siya nung tahan ano kayang dagam ni man kaya mo aliyo diyo no ay si malayagbayang parang kumaikwan ikanindabsan ko ni sa inuagban uno alibabawin anak buwag siya bos isyalan so
pusyon ay suspulan mo siya sa pantal na dapat di masiwat pa manuday pa ay aw-awan pa mundi ba ka baka mati siya umalang saksahib nga iturong ibiyag tayo kan saksahib dito nung isitasyon sikado man sinamno man sing-sing pa sikato'y bilin Son sikada Diyos isugi tayo naroon kay siya huli yung muno akin ang pagkurang yan ang kaisok pa sitino siyang siyang nangawa siya lang tayo iratulungan kaisa lakan lansun na pusyo kay suspulan mo siya sa pantal na di masiwat ka manuday ka ay aw-awan ka kung di ba ka baka man di siya umalang. This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of De Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at 0920-282-3815 or 424-0630. Igorot Isnan Cordillera Napipintas yan Okay. na 30 minutos pa kasabayan di alas 12 itipangal daw. ay Pero of course, rating oras, isagsaw ka radio, 80 awang Cordillera Loaded 2024. Kaya mo na pagyamanan apo dito sponsors. Dito yung saying competition. Manakawa Kaya apo Mayor Clarito Salongan, Tito Babenguet. And Vice Mayor Maria Carantes, Tito Babenguet. And of course, kini Councilor Eugene Gabino, Tito Babenguet. Kin Councilor Gary Bihis, Tito Babenguet. Ni Ma'am Juan Antero, dito Hiroshima, and of course, ni Ma'am Lift Lane, dito Yoy Sofay. Mr. GPM, ito GPM Music Store, Dangwa Terminal. And of course, Cordilleran Beach Resort, Chavez Cafe and Restaurant. Yan, karito under construction. Yan, magparamdam na kayo.
Sinami Yan, of course, may shout out. Hari kita bibuya natin niya. Iti YouTube channel tayo, digital channel. Nagasat kami, nagasat kami, igorot kami, nanos ya nagagat, idayaw mi, idayaw mi. And watching from Bambang, Nueva Vizcaya po, John Lee po on the line. Alright, thank you very much. Anak, kumusta kayo man dito ako, anay? Bambang. Namin nga ang bubaan din nga dito, Bambang, Nueva Vizcaya. Dijal, patutog man, G. Kajum, please. Wala na. Kajum, sige, biro kan tayo. And anyway, thank you very much, Alikal Nar. And Kubabang Band po. Ha ha. Alright. Thank you very much. Kini Jordan Castro. Yan. Apay nga Kubabang Band. Alright. Well, anyway, thank you very much. Yan ni Mr. Jordan Castro. Pintas, yan ako gwapo na Apay sinukatan nyo, tinagan nyo na yan. Yan nataraki. amuday mag And of course, Kubabang the John Lincoln Jordan. Ay, Kubabang. Ang laki niyan siya na ito. Yan ang Bugkalot Band members. nakawat, sinamin ay kamali. Nagasat kami, nagasat kami, igorot kami, nanos. Okay, ito man, adang ka na ito yun, iso na ito yun, yan, Jikajam, naman sa balik at alapasin siya ako. Idayaw mi, idayaw. Ayan ko sumusika Abay sunupuno Ang kanang usong sika, kakakman uwa. Aswanim bumay Ayat sumusika Asyag sa sinipuso, ni man dyanin kuwan mo kadyan. Dabdabin mauki pa, sikam lahat ng namnaman. Kaklata may namnaman, ang kanangit kumama mo. Paladudan imdang ko, kasi kambangan isyat sa ko. Kahango bay-bayan, ikatut pantong palahan. Paning puso Ayat puno-puno Nagmuhumadibdibkan, ikarit sunsikam kadyan. Dabdabin mauki pa, sikam lahat ng namnaman. Kaklata may namnaman. Okay, well, I'm sorry. Apay nga naputo da ito. Apay, kung kunak kami nga, apay nga 2 minutes and 1 second lang. Kaya amo ka medyo atidog dito yung kanta. Igorot Well, anyway, na thank you very much. Itilay tang patikim lang kajum. napipintas. Santo yung manan ipatukar dyan full na aga pa-transportay ko ni Sir GC iti atidog nga kajum. Ay makibagay
Okay, Ima Kaludaak. Patugtog man Sir Ajay si Siwi. Thank you. Yan, salamat mo, Ma'am Ima Ludaak. Yan, kubabang means gamutol. Well, di kubabang nga, di brown niya. Maminsan Na nag-adon niya, di pagbalbalayan dapat maminsan kata Jay Pising. Letit kubabang. walina isnan kay guro. And napatukar man Sir Jay Anido Songbat from John Lee and Friedrich Marsan Castro. Thank you po. Alright, copy. Next in line. Gamagay kadismayan. Maid pangdanagan. Igorot ay manakawat. And sabay na, dahil gijay yung dudumang request yun. Ito yung man, ito may sapay ng requested song. Si Siwit, Agasteritis, Rayoma, Gouts, Ken Deduapay. Ayan, Agastisadot. Nagasat kami. Igorot. Yeehaw! Mabalin yung iyat-kiyat king amo. Mabalin yung mga ipugi-pugi 8 nga agsalan. Awat tong dinukmaak kung kaay ayaman. Intalok taamaan sisiwit una atan. Lukad no komanyo tukayan na imayo. Isu nga ang maanyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulungawaan, bulbulong ko. Sumulat noong kumanyo, tasa ko, dinampaan mo. Imoy kong binisita, ikaw din supok na. Nangit do si dua, maang-amaan siya. Yeehaw! Tayo! Mama mo, mampakada kayo. Tapno maokomanyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, lulungawaan,
Magsat kan kakailan ag sapsabol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort. Kukwa kan iman manihar ti kailian tayo ditoy kaigurutan. Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Yehay! Alright! Yan, katawan ni Manang Leticia Dolnoan. Ataro ka nang yung siya day Kuwati Pising, ha? Jig Green. Well, anyway, thank you very much. Nagkamali ka dyan. Cordillera Ano, kubabang day. Ataro gayam. napipintas. Well, jay kubabang, jay green niya. No, magmagnakat lang kasi kastoy. Jay ataro kata nakapipikit lang itipising. Alright. Nataraki. And hello, DJ on into all. Yeah, alright. Thank you very much. Kasamat kiniya Mama Fira Gokos Bakani. And of course, kiniya amin na po nga na dito ang bubuan din gaga. Ada pa natin 16 minutos sa kasabayan tilas 12 idi pangal daw. Yan, Philippine Standard Time. Sa South Karatio, 80 DJL Basic Sounds and Lights for all occasions. Mabarindak ang kontakan iti 0949-411-4126. Wano ag-message ka lang iti pages tayo. DJL page kan awang ti Cordillera page. Gamagay, kadismaya. Kaya ulit-ulit ang manana po ang i-flakes niya. 80 semi-final kan final. 80 awang Cordillera Lodi 2024. Kat into no May 25. 80 oras sa 80 alaona. 80 malam ingga na alas 5 80 malam sa Jay La Trinidad Municipal Gym. And Kitty Kates. And of course, mayo, supportaan na gito yung Lodis tayo hanggang 11. Alright. Yan, taluhan taga La Trinidad, may isa nga taga Sablan, may isa nga taga Bukod, may isa nga taga Kabayan. Yan, talo nga talaga itugon. Hindi dito na dumandap na pananyaw. Antivit Hines, nimbag oras mo, halita Netherlands. Okay, so ba't ka manina by the anido as requested yun para karagatuya ko babang band ka no. Palabas ng timpo Nasumbatan sa lusod ko Nuapay nga kamanina Ay aditan ng ilila Ngay pigapay ay tawan Ay say uyak ni nanamnam Ay dinugal hindi biyak Bakan kalayon ay ragsak And all of us welcome Mama Fira Gokos Bakani. Thank you very much once again. Kaya yan na anapat Sinlikod dilibo Sang sumbat Yalaw lawag ay magapuan ako Dan sa maliga ay panunugan Yan bakan ng unggara Sibigat wadalat tayo
Yan, kukudlaw na ay mangudyay, taniitan alis trangkaso, manatahi ali. Ay, wen, sige, manong. Yan, keep warm lata. Kalayon kararago, tao ay nauna po, ay dumating kung may tsansa, ay kasintan man nila. Uray sino ay kabayan, kadawi karigat, tan magayim pusile, lumaipanggap sila yan. Daya na dapat sinlikod ilibo sa sumpat yalaw lawag ay magapuan na po sa ligan ay panugan yan bakun ang gana si bigat wadalat tayo dumating dinamnaman. Ito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaw nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan Shopda sa Jai Cruz La Trinidad Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis La Trinidad Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Alright, kita mga nidikit ito ay nga kanta para karagiti kailiyak dito bukod. Okay. Once again, happy Sunday kini amin dita. Ngawan labas na. Ang kanto'y nagdadagwan, sinakpan pasyalan, nakasaksak bata ni ulay. Ngayong ay mangundugan na masyayaw, kabul lumani si Mani
descuida. Ang kanganto'y digat ni biyang, asyalat pa'y kapatkan, kinabak ng jag matungkang. God bless bukong tugad janap na yanakang pambinadakang. God bless bukong Unita-ditang pumaiulay tangan kas-kasat pa'y God bless bukong. God bless Bukodians. Pangkep ni pandagang ang banaw panumaan, ang pagwaray aros tan sudong, sikato'y sikrito tanpunan, ni tayo pan progresoan. O apo o marswa moga di ususyon duganin kamamaptangan pato siya'y moga nulay ikapyat pantal na tanon palapalad pa'y. God bless bukong tugad janap na yanakang pambinadakang. God bless bukong Unita-ditang pumaiulay tangan kas-kasat pa'y. God bless bukong. God bless bukong tugad janap na yanakang pambinadakang. God bless bukong Ondita-ditang kumariulay tanan kas-kasat pa'y. God bless bukong. Dating ang programa katisagsaw at radio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Talisur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kontakan ni Suda, wano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Single Duel Rose has requested pamakadang sa miwang iti rito programa di awan di Cordillera. This morning, Yeehaw! Mayat muan, pusi-pusan Kagawad Aguilar. Yan, kinantawan da ni Kagawad Aguilar. Well, anyway, kamusta nga Bro Aguilar?
And pasensya dia kantam tatay ta. I smile, Apay nga puted. But anyway, ayan, nagpa-transfer ako ti talaga ati dog. filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. Meron shout out to Travel Journey. Ayan, sa ating YouTube channel, DJL channel. Salamat po sa panonood. You had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. Ayan, may baka makapireteo dito. Nga manibali. Ikat ko to. As I lay sleeping, Pinaudi dito yun nga. Tapno ang mablock live streaming dayo. and you said goodbye with a single. Ayan, nakarito ay dado mga nag-request country song. Nagkakarwa tayo ito no malam niya. Iti DJL Special Pure Country. Alas 6, iti malam hingga alas 7, iti rabi. And of course, kini Margaret Travel Journey. Thank you very much once again. Salamat ho sa walang audio host. Alright, ganun ba? Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray? Leave and throw our love away. Why did you leave a single yellow rose? Okay, thank you very much once again, Margaret Travel Journey. Tell me to my face that you And nag-iipon uli ako ng watch hour. and it never crossed my mind Manang Leticia Dolnoan. Ayan. untrue. Dito si request mo, single yellow rose. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Yes, you said goodbye with a single yellow rose. At halaga rod, papagayam. Di manon ti oras sa iti panagpakada iti reti programa tiyo. Awang ti Cordillera. Salamat man ang kinyo amin nga nagdengag, nagbuya. Nang katalwakan niya, iti 2 oras po. Pagpailan dati alas 10, agsapa inggan natin ang alas 12, iti pangaldaw. Alright, kasunak, iti mo nagkakadwa ito no rabi, iti oras til 6, iti sardam, inggan alas 7, iti rabi. Iti programa tiyo, DJL Special Pure Country. Okay, dito plan, tipagayam yung DJL, haligri banus mong sal, may batbati iti naraksakan nagasat, ang pangalaw ti amin, nawan labas na. Once again, happy Sunday. Bye-bye! Ay kamali Maminsan waday adi Pangkikil